Talafalava o atamua ala Samoa Entertainment TV mai pia ai si mai fafonga. O tawhia ina leo li aveta avale le na afia me to tino loto alto manga mo e poponga tia. Le SVSG tona imato ilana loto au le Canvas of Hope. O le poana pole na moli mawina mai ai le masawa tu lava o le tavale lea oso ito tono le pāmatai na iatu mena lave atu ai. O le tūlanga na maofa i sa wanga ale aveta avale lea. Ona na saoloa ito tono o le pā oso atu le gate na matala. Ma masawa tu lava i tua le atu whalenga no nofo ai whanau. Masa loto lava le aluolo na sa nga isa sa e misi isi whale tolu. Masa sa o atu le whale olo o yeita mai ti pepe, peitai. Wale mawhaiona solo muli a nga ile matie a alu iluma o tau whai to o le whale pepe ma pa ulia i loa ta vale. Awa moli mawina le sina laulo ai lava le swau. Na moli mawina le tete mua tangata whainga ruenga mata maiti il tūlanga na whaate i aila tolu tu so le valu le fiafi. O vaenga umaia na o iai le ta vale ana po. O le whaatu a uia tuai lava le nao se ta vale taluna ta tala lo tuale ne il tuomanga o le Campus of Hope. Ele oilo tonu le mafu anga o lea whainga le aveta avale. Ta ne lava le sfulua i lau leo lea so, o lo opea i lanta avale i lumo le whale pepe le tuomanga. O le tuale le Campus of Hope tuana i mato e loka whaasolo atua lava. Ma lona leo i le au malipo, peitai. O le taimi lea na sawa tua i ta avale i tutonu wana po. Ele isa isi na whaina isa soifua vanga na mea totino na oso tuaile ta vale tutonu. Ela ta se lau whanau o lo iai le taiminei mai le pepe o le sulvalu tau sanga le mātua. Ele o maua se tala mai le pulenga le tō manga peita i uwha maonia leo o ati aio leo moa la tō wha maunga masusuenga. Inisi o tala, mo ave nei wha tāua al pulenga o tanga luenga le soifua maloloina i tangata o iei a fianga o mawhau. E manatul whaaton sili ai ono Alec Ekeroma, o te tau lava o na whaia i eise whaatau, peilea o le mawhaia i tangata umo o Samoa, o na maua anga wa atutusa, i tonga stinga wha al soifua maloloina, e au fia i matangata ua iai a fiangal mawhau, e pe o na ta ua le pepo wha mtalanga mai mtanga alwenga. Pe tai, o tato mol mawina o leisi le tulanga ese ua iai le tau langa ia pia, i le wha au popo peo le whaitaua wha i tangata ua sa vali le awala, ma nofo solo whaafolinga e aisim wha le tonu mawhau. O nisi wa se lia le ta ilua se furu tau sanga o whaia pia le tulanga i le tau langa ia pia. O le ngata o li i talavou, ta maita i talavou, ai o tina wa whi awea i ai lava la tau pepe ma whanau, ta mama tuam tangata i ai a fianga o le tino, o whea lua i to o ma wha ngā a fianga i sa ili ai tau singa o sa uma. Ua iai fo ila apitanga wha apitoa i mua le Caution Trust, mo tangata wa iai a fianga o mawhau, peita e whaatapula a fo'i, la lātou au na ngafua i awanoa maua, ma le ngafatia o na totongi o tangata e whai ngā ruenga ai. Ai, o le whaamtalanga leo au mai nei el pulenga o tanga luenga soifua maloloina, o le whaia leo se komiti e iei tangata whaapitoa lātou te mata i tū, ma wha mau se awala e whaasolo ina mau ai se fō, ma fisosoani le whaatupula i o tangata o iei a fianga o mawhau tātou tanu. I wha mau ngai a fua nei tūlanga, ona so tanga le lima vai, le tūsol si o manga, ma le lape au nanga mna mia. O le komiti o ta ua ilunga e au fiai, sui mai mtanga luenga o soifua maloloina, tanga luenga leo, tinam tamai tai, lawyer sili, Caution Trust, whaata aua leola, ma le fono a talavou, ma uwala uli ai fo i tangata wha salalau, so sa ietem wha ala pop tonga, ai o le whalmai, e lango il komiti le nei, o le mental health, ia maua se Samoa soifua manui ai le tino, ma le mawhau. O le whiunga pāle mia fia me nao mimta a whansau no e talalo ia tālanga le tag rugby, o le te wila lua olua tolu, o le lakapile se ili whasi ia o tautau wane au tafa o le ofu, o le tangata ua o iai le polo ma pē ai. O le lakapi tag e tusa e 5 se lau tangata nta alo mai fafo, o le o whaatsia i Samoa le nei vai aso, sau no le pāle mia 5 tau sanga taluai, lua afe sulvalu sa o atu le afe tangata ta alo e au fiai ma au mai fafo. O le nā taimi sa iei se mana onga ia whaola pea, le a fo itu ai ngau lakapi le atunu. Ma te pena le whaiunga le vai aso le nei, e whaiai i le apia paka. Ia le wha moe whaalau loa le amtanga o le nei tau vanga, le ofisa e whaiai ia mea onga tamaiti, e whaatotonga i computers, mo whai ngā mea onga malo i ai fo i le sao. O le sunga le whautama, whale o mawaenga titi tafua ma le pristene, whaau whanu u teipi i le ota, ai o le sao le Digicel Samoa ma la tau o langolango
I whaamoe pe un whaaftai al palemia. Mai Amerika Samoa stela whaamoe loto mo whanau ua mātua oti ai o ainga ma mātua o leo lungali i ua mali liu uma ai tu ua o lalo i tu alima. O le taun unga se ese inga i le vāo leo lungali i whale niu ma so tanga i le maliu o le tina i le vāia sanei. O tu ua iai sa wanga i tono ainga peitai. Na ave leo le tama ai ua moli mawina mai i le so le maliu foi. O le tama i lalo le vainga leo le falpuipui ta funa. O le maliu lilo o le tama tala vau ua whai iai so istuenga a le mtanga luenga o leo e peon li putia. Ua whaai uina i nei ma le manuia tau vanga o le te wila lua olua tolu. Ai o sa o whaamantunga o le atuanga o le tolu tau sanga. Talu na whaavaya mai lea fo iaso whaamanatua Samoa. Mai lea songa fua i whaafifianga o le aso atoa ma whaawau mai ai lava i lea so. I siva whaaleanga nuu o siva maa ulu ma sa o ai lau afi ma lau ai lava o la tau whaai unga i vaenga na manu malo ai au whaanga solo mai le vai aso. Pei foi ona iai le aso ana nafi o ana po ma le nei aso i lona ia foi por kalame. I ta vale te wina sa mata ngofie ma lava le mol mawina o ngā luenga whaatino ma whaata mai ai fōlinga SS o ta vale sa whaafeao mai ai. Le taunu unga o le nei te wila ma manu malo ai le ta vale a le pulenga o le suabai. Introducing the sixth float decorated by the district of Waimanga number 4. Joining their float. Te tele le tātou whono whawai anoa maalua, tāpe na ina o le tātou tāwale. Tātou whare nei, e ise hoi nei. Te wina o le tāwale. Matango fiera no te wina. O le launga tongi ma le tufa ina o whailonga na sanga moli mawina i le tūlanga ese mai fo i o le te wila lua o lua tolu. Peitai, o le saunuanga whaafetai ma ti mai le fionga i le pāle mia fia mena o mimata afa na avea ma whaamalo si au o salani ai le taununga o le nei fo i sao o le polkalame te wila i tupe maua a Samoa le nei tau sanga. E mamoni tele le whaafetai i au whaipese. Mai kalesia sa lautogia la tau te langi ina vi inga whareanganga. Sa tomua ai le nei vai aso. Pa malo le tapena, pa putai le tali pala au. E whaaputai au te lavo, pa la putonga ma au whawhia fia uma. Sa au ai tau vanga o siva whareanga nuu, ai mai seo ta alonga. Ina ieto e whaola o le pea. Ma muli tai le tama ma le teime Samoa i ana whaafiafianga maana tū ma lana tautua tuawai e mita ai. O le mamanuina o tā mea sina ma la au ma isi mea whaatino o se tomai e ao o na whaataua pea ma apo e au ngā tupulanga o lo whai ai. Whaaftei mo i lato uma sa tau sinio ma whatinoi na pea lene tāleni. E whaatea pia i tū mālo. Nā lātou tāpena ina tā wale teo mo ta maitai tau wāru tau sala o Samoa le rua ake lua sipuritori. Mo ta maitai e to se fulu. O le atau wā mo le sailia o se la le lei o Samoa. Ia manuia tele loto ua lo whaiva ai maise o tāpena ngā uma. Pa manuia mai le tua o Samoa, au tātou whenga i e pēr ma lu tau o le soifua ma leola. Ma ia te patau la i pēr la tātou ba ai.
o ia tātou te manuia, mamani mālo ai. Ia manuia tele le whai uina o le vai aso le whaaringa lona tōsu utonu o le te wila i le nei tausanga. O le stona ia tai au e sa ili aise la le lei o le te wila maita i se fulu o le atau vai i le mautata alo i tuana i mato. Tuli-Samoa Entertainment TV mai pia, sa popo mai la sa tai au le lofo le tua, a ka soifoia.